Aner Malakenyam, Biakamal ka Nuer Online TV channel, Rajame Raj Magoliang, ka Gwazaran channel Racha ka kui Taban Deng ka kui de Katadan who ka jaga United State, and Tamachana kudek real information, Magoro Banaling, real information or key information, Metika lot, Bukonling Commandana Wilel, ka United State, Kia Jawadan and Chalat, a Kumet SPLA. Namani Amila Road and Tama Chimalat Kona Chatok, ka Kujamo Bajanwa Yakel. Chana je lingwada me rame me jaramdane rach menung ler ko ken shi ken ngaje no shi tabande ngaje chupka tabande ngaje shi troop de ki de nika shi ko chuba tamare wiki United State ka kaneto ala men army dung South Sudan ken wuken ka gwada dan tibis dung SPLA go teten ken force loyal to president for infrastructure to Taban Deng ko Taban Deng take a dinika wa me chup tong mi ntama chigro mobilize lo woken ka United State and me watch it walma di no ntama re wiki United State gwa dan te royal teten ka Northern State so wa point de en Taban Deng che won mi ke dida would me shala pal my dang the SPLA head of the National Committee for Information and the group spokesman chirai me chejelat Ajenen teme troop dung Taban Deng we two word SPLA hill area with the intention to launch attack. Awajen we ko be kume SPLA bajo mak ke jabo yuhan bajo yuhan mach. Gwad mene kene shangadan dong ba majmo ba yor ke je kene lat. Anyo kene gwadan ba yuhan mai kene lat ko wa SPLA tiken ke gwatungwan te dong tiketin. So neme ajo malade temen wo le road. Ano Taban Deng she force me dis long ki troop me dit jale kaje misha kame a president kirma yadit misha command ke lo sha kam by president Taban Deng ko wer ke United State kaje ko wato kor ke kuma SPLA force chi pal mai dang che rajmo che jalat Taban Deng jene former SPLA official michitia ka kuma SPLA shawe ka kuma kirma yadit karon kina dangre wal bakel gwadi baje kulo kwan la vice president antama jen chawre wiki United State ka dob juba chawka bargazal highway and gwaz mo chawo chonko shal ka wun rock ka warab state ka dob dana chalat keje 181 ko official ngi ken mandana wata bande ngai wajeladen winimi ko ken tel mi kan lat all this allegation ki rangelat kati ka kwide wa ken respond tele michalar ko ngi ken gwan en women lade munuta bande ngailat o jen benwer ba ko displace ki benwer ba kanak la noretni communities cha jome cha jala no ka gwade dan me shi ngaje no shi kuma kirmi yadit she kantine dang bangwan she kala do kantin to talk e kantin to jack kantin dang barro ke kantin to go anyo kantin dang mo wana to kan kantin tin kontin ti just pelayo ticketin ka kujamo tar gadien antama ka jan gwasame wa ebes ante karup kona mayandit ler ke panye jar kantis wajen gwaza dana to division for a headquarter teten katong every ke which miteka binti won winimi ka kwaga commanded wunmula General John Turuk Kor ajara madana la general muku fon to toku ko command karup kona kama yandit kelar ke panye jar kantis namo jo machalat wantama kitin wan chigurudien jech wanaga gwase dan ka pairo wachi korche de tuɔɔk gwade shi SSPDF chikan de wono no de kan netin content in winimi de kan ga yan match anyog nambo che tuɔɔk bo rewe knaser gwade dan e sha netin content la jewch sha ka jojo kume SSPDF akane jenda na tuɔɔk antama ba rewe ka United State ano che kirma yadi che wono no bane diala content la civilian ba ka yig joj ka ba base dan ente SPLA yotin ba je dak ajen dan let kana ko gor kano be ka SPLA party de be kana yig riaw dor ne me mutuok cha wona me chirne ka me dan che to ke 2013 ko ron 2013 be ne ka 2018 ko re che to me dan chene ni wanung che kanak ka chene to wan long re kuma ka chaganak bane
wante me jen mu nyaka mu tuɔɔk je kume kirma yadit aka waye am ka gwaze dani ci korme je to ke 2013 kene de content kwa kume men ba ko le chola wala e kume SPLA yo kene te content loka cha log ne ka bo ataye dana sha no sha ne ka ja jo me jo mo gor no di yena ling roj mi shala da pal ka do ba dan en chire ka me cha to ka ja wa pal chana sha ga wona no kume SSPDF men cha kam Taban Deng ngai ta me jene be bezda bezi SPLA yo be je yuan mach ka do ba dan shalat ka ja men jagwata me wa ken SSPDF ki Taban Deng ngai tele jo mo jikana loitin en accusation me ke goy mi sha gwa nyano jene we ko ba maj ba jo yot duno man tuoga ngai ke longan tama ngai ke jen wen winami ko be SPLA yo be je yuan mach so ku kon nombro da ladan walle run ke gwata won yam kayun state cirime shi anga je no koron wancha ana yun state cirime cha toka nasr cha toka fangak la kuma kirme yadit kuda nuare ke gor jeno ba nuare ba kanak so nuare content ke ga jen kirme yadit gi kenan no man lat ke kirme yadit da magwa ken pen ga ka kwer jen ta dan tekten so jo me jen jo dan le rode an ban yo je mu da dien bi ataka mal